Fatakumavuta umunyamakuru tuzi hano mu Rwanda wabiciye bigacika rusanzwe uzwi kuri radio yitwa Isibo Radio. Uyu ni umwe mu banyamakuru muri showbiz hano mu Rwanda azwi henshi, yagiye agaragara mu bikorwa byinshi by'imyidagaduro, ariko murabizi ko mu minsi ari mu maboko ataraye, aho akurikiranweho ibyaha bigiye bitandukanye, gusebya bamwe mu bahanzi cyangwa se kubavuga amagambo adakwiye, ko ari gutangaza inkuru zigiye zitandukanye ndetse n'ibiyobyabwenge, aho bavuga yuko rwose bamushinja kunywa urumogi. Uyu mugabo aracyari gukurikiranwa n'inkiko, ariko ari mu bihe byo kuburana. Aka kanya rero uyu munsi ku itariki ya 15 Gicurasi 2025 nibwo yongeye kujya imbere y'urukiko kuburana. Umwe mu bamuburanira cyangwa se umwavoka we yagiye avuga byinshi bigiye bitandukanye, gusa amakuru nakubwira nuko Fatakumavuta ibyaha byose aregwa yabihakanye. Urugero, Fatakumavuta araregwa icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, nkuko bavuga ko mu bipimo byagaragaje yuko nyine ashobora kuba afata ibiyobyabwenge bikabije. Fatakumavuta yabihakanye, avuga yuko ntaho yigeze asinya herekana yuko ibipimo byafashwe bigaragaza ko ibiyobyabwenge byamurenze ari ibye. Vango yabihakanye avuga yuko nta hantu yigeze asinya herekana ko ibipimo byafashwe ari ibye. Urumva ko icyo cyo rwose yaragihakanye. Hanyuma ibigendanye no gusebanya no kuvuga amagambo adakwiye kuri bamwe mu bahanzi barimo na The Ben, umwe mu bunganizi ba Fatakumavuta nyine yabwiye ubushinjacyaha yuko atigeze akora icyaha, kuko ibyo yakoraga ari ugutangaza inkuru. Avuga yuko ibyo kuvuga ko yasebeje ubukwe bwa The Ben ibi yabivuze ubwo bukwe butaraba. Avuga yuko rero mu gihe ibyo bintu yabivuze ubukwe butaraba, ibyo yavugaga nyine uko ubukwe bwa The Ben buzabamo akavuyo n'ibindi bigiye bitandukanye, uyu umuburanira yavuze yuko mu gihe ibyo bintu yavugaga yabivuze mbere y'ubukwe butaraba, bitakabaye ari ikosa cyangwa ari icyaha, kuko we yari umunyamakuru wari uri gutangaza. Bivuze iki? Fatakumavuta yaba we ndetse n'abunganizi be ibyaha bashinjwa cyangwa se baregwa byose babihakanye imbere y'ubushinjacyaha. Ariko umva indi nkuru, umva ukuntu bimeze. Ubushinjacyaha bwasabiye Fatakumavuta gufungwa imyaka 9 yose nyuma y'ibyaha bigiye bitandukanye ari gukurikiranwaho. Nuko ubushinjacyaha bwasabye Fatakumavuta rero kuva atari kwemera bino byaha, birumvikana ko agomba kuza guhita ajuririra iki cyemezo cyangwa se ubu busabe bw'ubushinjacyaha. Ese koko Fatakumavuta ibye bizarangira bite? Uri kumva Trend Nova TV, nitwa Kim. Nakubwiye ko ngomba kujya nkubwira amakuru mashya kandi agezweho y'ibyamamare ndetse n'amakuru yandi agiye atandukanye yose y'ubwoko bwose hano kuri Trend Nova TV uyasangaho, hamwe n'abanyamakuru b'abahanga ndahagukundishije. Indi nkuru nakubwira itangaje, urabizi umuhanzi witwa Safi Madiba yatandukanye n'uwahoze ari umugore witwaga Judith niyo nizera, akaba ari umugore wiberaga mu gihugu cya Canada. Akaba rwose ari umugore batandukanye mu mwaka w'ibihumbi 2023, aho bahawe gatanya kabisa imbere y'amategeko. Uyu ni umukobwa bari batangiye gukundana cyangwa se bari bagiye mu rukundo mu mwaka w'ibihumbi 2017. Murabizi Safi Madiba ndetse na Judith rwose bari mu rukundo 2017-2018, baza no kubana barasezerana, ariko nyuma biza kwanga bakagatanya kandi barayihabwa mu mwaka w'2023. Byaje gutungura abantu benshi nyuma yo kumenya yuko Judith niyo nizera yaje kubona undi mukunzi, ndetse baherutse no gukora ubukwe mu ntangiriro z'uku kwezi kwa Gicurasi cyangwa se ukwezi kwa gatanu uyu mwaka 2020.
2025. Si ibyo gusa kandi byatangaje abantu benshi nyuma yo kumenya yuko uno musore cyangwa se uno umugabo mushya yitwa King Dust, akaba ari umugabo n'ubundi bakundaniye hariya mu gihugu cya Canada, baza no gukomezanya baranabana. Bishobora kuba bamwe banavuga yuko biri mu byatumye atandukana na Safi Madiba, kuko uyu musore bashudikanye guhera kera, ndetse ahubwo ikintu gitangaje nuko mwaka 2023 n'ubundi uyu mwaka bahawemo gatanya na Safi Madiba, aribwo bibarutse imfura yabo, ubwo ndavuga Judith niyo nizera ndetse na King Dust. Wumve ko uyu yari asanzwe umuntu ari umugore wa Safi Madiba, ariko umva ikintu gitangaje. Safi Madiba n'uyu mugore mu gihe bari babanye nk'umugore n'umugabo, ndavuga ko Judith atakoze akantu keza, kuko yatangiye gukundana n'uno mukunzi we mu mwaka 2021. Wibaze ko iki gihe yari agifatwa nk'umugore wa Safi Madiba imbere y'amategeko. Nyuma rero gatanya baje kwihabwa 2023. Umve ibintu ukuntu biba bimeze. Nuko bimeze rero ubu mu ntangiriro za kuno kwezi kwa Gicurasi, Judith wahoze ari umugore wa Safi Madiba yaje gushyingiranwa cyangwa se gukora ubukwe n'umugabo mushya witwa King Dust, akaba bari kubana nk'umugore n'umugabo, ndetse bafite n'umwana w'imfura ufite imyaka 2. Reka tuve kwa Safi Madiba ahubwo twerekeze kwa Andi Bumuntu. Andi Bumuntu ni umuhanzi hano mu Rwanda uzwi mu njyana iri romantique, abantu benshi bakunda by'umwihariko urubyiruko. Andi Bumuntu rero yamuziho no kuba yarabaye umunyamakuru, yakoreye radio yitwa Kiss FM, akaba rero ubu ngubu ari gushaka kujya mu bijyanye no kwiruka amasiganwa bizwi nka full marathon. Hanyuma ibingibi yabigiyemo nuvuga ngo hari ikigo abereye brand ambassador cyitwa Kigali International Peace Marathon. Ni ikigo n'ubundi kigikora bigendanye n'ano masiganwa yo kwiruka n'ubundi. Hanyuma rero uyu mugabo biravugwa yuko ngo ashaka kujya kwiruka muri full marathon, aho yifuza kwiruka ibirometero 42 byose. Hanyuma iri rushanwa rikaba rigiye kuba ku nshuro ya 20. Andi Bumuntu we ku giti cye akaba ashaka kuryitabira inshuro ye ya 2, aho hari indi nshuro yaritabiriye rino siganwa. Ese Andi Bumuntu bino bintu bizamuhera? Numwe mu bastari dufite hano mu Rwanda, ariko nta hadashakira kabisa, ahantu hose agerayo. Reka nsoze ano makuru y'imyidagaduro nkubwira ku mukobwa uzwi muri Genz Comedy. Genz Comedy murabizi ko ni ishyirahamwe cyangwa se ihuriro ry'abanyarwenya babarizwa mu cyitwa Genz Comedy cyangwa se Gen Z Comedy, kiyoborwa n'umugabo witwa Farimerisi. Hanyuma rero habamo abantu benshi bagiye batandukanye bazwi, basetsa, bakora urwenya. Muri abo ngabo harimo n'umukobwa wamenyekanye ku izina rya Kadudu. Gusa uyu mukobwa amazina ye nyirizina yitwa Kaduhire Ernestine. Kaduhire Ernestine yahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye, ari kuganira n'ikimwe mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda. Uyu Kadudu tusanzwe tubona muri Gen Z avuga yuko yarokotse impfu zirenga 3, aho izo zose ari we waziteraga. yashakaga kwiyahura kubera ibibazo bigiye bitandukanye yahuye nabyo mu buzima. Yavuze ko ubwa mbere ashaka kwiyahura hari muri 2015, gusa ntigeze ashaka kumenyekanisha icyari gitumye ashaka kwiyahura, ndetse avuga ko hari n'undi munsi yigeze kugerageza gushaka kwiyahura nyuma yo kumva yuko iyo ufunguye radio mu gihe cy'imihindiganyo cyangwa se mu gihe cy'inkuba ufite ibyago byinshi byo kuba kubitwa n'inkuba. Yarabikoze ndetse afata kuri antenne, maze inkuba nayo ntiyamutenguha, isa nk'imukubita ariko ntiyamuhamya neza, ariko iramuhushura. Bivugwa yuko rwose
aha naho yaragiye. Ndetse hari n'ikindi gihe yatangaje yuko yibwe cyangwa se abantu bamutekeye imitwe amafaranga arenga 300,000 yari afite kuri telefone, ndetse na telefone ye bakayitwara. Icyo gihe nabwo byaramurenze ashaka kwiyahura, ariko nabwo Imana ikinga akaboko. Bivugwa yuko no mukobwa ari umwe mu bakobwa bafite impano yo gusetsa, ndetse kuri ubu ngubu muri Jen's Comedy ni umwe mu bakobwa bishyurwa neza, ndetse umaze no kwiteza imbere cyane yuko yamaze kubaka izina bigendanye n'ibikorwa bye by'urwenya. Ese koko we uba wumva hari ikintu cyatuma ubasha kwiyahura? Ni igikorwa kigayitse, ntago nabigushishikariza. Reka nkubwire ko iyi ni Trend Nova TV, tuhora tuhababereye kugira ngo isegonda kurinda amakuru mashya agezweho yose duhita tuyababwira, maze mujye muhora muzi bigezweho. Ndabashimiye cyane.